Imam Ahmed na smrtnoj postelji kada je bio, kad je bila ona smrtna agonija već uhvatila ga, kaže, ne još. Kažu mu, pa kad se je ponovo vratio, svijestio se, kažu, pa šta, pita ga sin njegov, Saleh, kaže, babo, šta si to govorio, ne još, ne. Ma kaže, došao mi je, kaže, šeitan i kaže mi, o Ebu Abdillah, kaže, pobjedio si me. 1-0 za tebe. Evo, na smrtoj si posteli, ne mogu ti ništa. Kaže, ne još, dok je duša u meni, ne. On hoće da, negdje se navodi, negdje sam čitao davno, ne mogu se sjetiti više gdje, da je rekao šeitan imamu Ahmedu, kaže, pobjedio se me, kaže, i spasio se, kaže, svojim znanjem. Pa mu odgovara imam Ahmed, kaže, nije mojim znanjem, nego Allahovom milošću. Hoće da ga navede, da on upadne u samodopadanje, da umre i sve te gospodare, kaže, jeste, ja sam se spasio svojim znanjem. Ma nije, kaže, ja sam spasio Allahovom milošću.